munyanya wa education ndi nakumbia osa kila chakuno ithi nengenda yakwa kuiba maandikiwe itina ondo omwe nenyu munyanya wa wachumwa uyo wa 25 twibinde sia yulu wanzia sia usenyo na wendo utekithimo wa Ngai. Wendo uyu ndwikika utalo na metho ni mamundu ni kuoneka ta utumanu indi ni waguo na wivinya mwingi. Kanisa ituthoka cia twosengelekanio na kwikala wendo uyu wa Ngai. Masomo maitu onthe ni ulu wa wendo wa Ngai kwitu. Isomo ni ambe Mwathani Isaia etuthocha tumumanthe mwi Ngai yu utonya kuoneka tumwika ile yu ibakuve na ula muthuku aitia miendele yake mithuku. Isomo ni tuona Ngai usiwe ni wendo kwa andu make ona tute aikiku Ngai aendea na kutumantha tumucioke ni Ngai utusuvia na ututhoka cia kila ivinda imwe ni twetela tuthokue cia thini nene na tuile akuthokua nondu kaingi andu mathoka ciala mataenie na anyanya moma bakuve undu andu matinda nasya na mekala nasya no guo mathoka nasya cia thini. Ngai nake athoka cia kila mundu ate ubathukania vate isiei nondu mosoanio make ti moma andu na asuiwe ni mumo na wendo. Isomo ni akeli Paulo ula waina kimako itina wa kukimangwa na mabia na kuobwa yela yundesi kana enyuba kwikala thayu kuondu wa ithi ya Kristo kana ni kukua ta akristo twikala tukusitwe ngaliko cieli nitwenda kuthie tune lakini thayu wa banthi naguo wio utanu na no tukusasya muno. Paulo no waikia no kuma kolokoloni indi no wesi baisa utathinzwa na nzola ya musumbe Nero kieni cha mwetea ngusanisyo nthini wa thayu wake. Ni wenda muno kwithiwa na Kristo nondu uwithiwa wai museombe. Ni wenda kwikala thayu o tau kuondu wa ati make. Nthini wa ithau yimwe ya William Shakespeare yitawa Hamlet mwana wa musumbe asani iswe ebetangana na mawo manthino kwa kwiyita etavisye ati kwithiwa vo kana kulea kwithiwa vo yeu niyo ikulyo. Usungio wa mutheu Paulo kwa ikulyo yetae wanu mwingi mondoni wai kwithiwa thayu ni kuondu wa Kristo na kiku kwakwa ni uuniko. Vinya ula wa musukumite Paulo ona wasisya kuma mwangaliko wiva wai wendo wa Kristo na wendo kwa ndithia yake. Paulo akusaniawa ni ngali isu cieli na ito ni ata ta Paulo mosoanio na meko maitu maile kutongoiwa ni wendo kwa mutui na wendo kwa Ngai ula utwendete vate kithimo na ututhoketie twikale nake. Kwikala thayu kwitu kana kukua kwithiwa kuondu wa Kristo kana mathayu ala mekwenda utethio witu. Paulo kiangithio kusaniwa kwake kwa kumata ati make mavilivi vamwe na itu ayasya undu ula wavatani kana ni mwailite kwikala mwikalo ukosana na uvo museo wa Kristo no sio kutanisya na undu ona wiva ute wendo na utaetetwe ni munyaunyo wa wendo. Wendo wa Kristo utongoesye na kutwika kila iswanio na yiko isio na ukethia kukua kana kwikala thayu no undu umwe uvo museo winangewa isanitie. We mwene muunda aivangi athukumi onthe undu umwe ata vaivinya athukumi ala malikile muundani tene kuelewa otondu ona itu tutaelewa. Uvungo wa kuelewa yiko ya mwene muunda wi somoni yambe. Ngai etulilikania mosoanio makwa ti undu umwe na menyu ona nzia cienyu ti cio nzia ciakwa.
kila kiwiani ubone museo monde ni ulungalu wa Ngai. Ulungalu wake uungamiwe ni ulau wake, na wendo wake utemubaka kwa andu onthe. Undu wekie athukumi ala malikile muundani ni kuonania ndaatiie ulungalu ute uthioeku wa kimundu kana miao ya kiukwati. Atongoewe ni ulau na wendo kwa onthe ala metika witano wake. No twitite ithionthe vate ivathukanio. Ituvi yake yumana na ulau wake na wendo utaeleka kwa andu onthe, na ti ivinda ila wetika. Ngai ni mulau wendoni wake kwitu. Endete ala nja undu umwe na ala athui, ala mena uima wa mwii undu umwe na ala awau, aume undu umwe na aka, andu eu undu umwe na andu aiyo, ene vinya undu umwe na sionze, ayuti undu umwe na andu mamba ingi. Kila cha bata muundani wa mwiai ni wiyumyo wa ngoni ta munyuve wake, na ti utalo wa miaka ya wia. Andu onthe ni mabata methoni ma Ngai, onetha malika muundani saa ciana. Mumo wa Ngai niwe ituvi ya onthe usumbini wake ala metika wito wake kwa wikiku. Mwiai ni withia wa bakuvi na onthe ala metika wito wake. Kila umwe etika undu wake na ivinda yake, indi wendo wa Ngai ni kwa andu onthe.